bathi umtshengisele into ukuthi ayikhulumi ngakhulumeki uthi ayichazi ngachazeki wenganza ukuthi wena enye into iyadinga ukuthi ubuke uthi ku-2025 ucabanga nge-2027 mina ngingene social media ngingayitshela ukuthi ngiyilanga ngozuza ngangiyidlalela lokumnandi kodwa ngazuza indirect ngilapha la ngikhona ithi comment ka King Mageza Zucu akanika amandla akanike naye amandla akhe bafowethu kanti liphi iqiniso emhlabeni thina kwaZulu asiwazi amandla omuntu usikhinkile enza iqiniso ngicela ukubuza ukuthi usikhinkile ikuphi kufanele kwenzela uZucu na umuzo oqala loyo owesibili umuzo uthi ngicela ukubuza ukuthi usikhinkile yini aseke wayizuza ngale ngoma njengoba ibiza igama lakhe nje owesithathu ngicela ukubuza ukuthi nami kuyilungelo lami ukuthi ngicele imali noma ngicele inzuzo ngokubizwa kwegama lami engomeni kaMenzi owesi4 uMenzi mangathiwa uya ngakuthi ngempela ubiza amagama ethu uyatrend ingoma yakhe angazuzani yena amethi kuthi usikhinkile ufuna imali ukuthi nawabize ngomeni uZucu ufuna athola imali ukuthi nawenze walingisela usikhinkile wambize ngomeni kwiband kwilento kwi-sound kaMenzi uMenzi kuba azokuzuza njengomculi na ngiyabuzela ngenza kwethu nombani unelungelo libe inkulumo le ayiphawule sixoxeni nje ukuze nongakaze ambuleleke aqonde ukuthi akhona konke okumele kuphawule wona wonke umuntu futhi akhona konke okudinga wona wonke umuntu uze kube right mina ngibona inkinga ethena uZucu wenza isound ya trend sound ebiza usikhinkile yabo ngoba usikhinkile ephakamisa amandla kasikhinkile entweni ayenza kumaskani wena ufuna siqonde njengoba usikhinkile nje wengengathi wenja cha ubiza usikhinkile ngamandla akhe usikhinkile lapha la imbiza khona athi tekanga yabo yena wephakamisa ubumina ukuthi naye siyafana isound ingoma silalela ngesound ukuthi i-keyboard idlala kanjani so bafowethu ama-comment asaqapheleni ukuthi achathini abantu abangaxabene nombani unelungelo ukuthi kule nkulumo le aphawule ukuthi yena ngokwakhe ikuphi athi akwenzela uZucu umfowethu mina siyawathapha naye uMenzi ngiyawathapha naye kodwa ngikhumbula unenkinga ekhona phakathi kwami noZucu noMenzi ingoma nje kaMenzi isound inkulumo ekaZucu wabiza usikhinkile yabo wabiza usikhinkile ephi kwisound kaMenzi yabo into kanjalo usho manje nje uthona njengoZucu nje ethi wesikhinkile kubo vana sekufuneka nika amandla akhe ulokuzane ushenge ukuba kwenzile ngoba uzenzela ingoma ngengoma ngemoto ayibona ukuthi ithandwa abantu okwamanje abantu bayijabulela uma beyibona yabo wakhanda ingoma sekufuneka nika amandla akhe amandla kwenzani ngoba mina umfowethu ushenge yeshenge kaphila yini yaphetha kodwa ngemoto yami lapha yabo umdlali igame imnandi so emaphela amandla ubhuti akhuluma ngawo akawinabe lenkulumo akhe ayinabo nje wasikhinkile sefana nali yeni lasikhinkile asuka athi kubo fana kubo sefana la sefana nali yeni nami ngithi la nginisisele mangamusha wasikhinkile Dum-dum.
bafo ucela ukushutsha inhle kakhulu lenkabi. Deserve camera futhi. Yayedlula kaba mzeshula nje ivideo. abasaphatha ngamuntu stage ukuthi ubani ababheki ukuthi MC ubani ababheki yize phela nami mhlawumbe njengamanje bafuna ungithwala kodwa ke hayi bekhombisa ukuthi nokade ngene emva kwami cha bekunika indawo yize kade usikhinkiri khona ngasekho kodwa bengime ngifika ngifaka athethe umaskani mina vele mina bengibekade ngimethe ngumaskani bengisaphatha kumnana kanjani ngithe ngiyaphuma stage bathi cha ungaphumi ngcono bobuye wothi cha bangithazele kakhulu ngakhuluma basenquthu ngiyabonga ukuthi isaphathe inezele event nangokuzayo ngicela ni support niphathe kahle nibahle hayi nibahle kakhulu kuyi all white ayiba futhi hayi emakhaya event kanje imvamisa ayibe sasifuna ngoba awumba nokudlova kodwa lechaleka futhi bikini ngibona into angapheka 100 bani ngaphandle mina bengangenisi igcwele bengicabuna event mina egcwala emakhaya ntswi hayi futhi hayi cha futhi event yakho ngibonge kakhulu yabasi mina ngitshela ngolesithathu ukuthi event la wathi ngolesithathu ngaqhamuka sihlanganisa ngafika kodwa nje angikhangasangana kakhulu ukuthiwe yazi ukuba ngabikho ngisho ile nto ethiwa yini activation ukuthamba abantu bagqugquzela kuvele i-event ayingeka futhi ayingeke kakhulu kodwa ke nale lapho futhi ngicabanga kakhulu iqinisele nzelani basendaweni ngiyabonga kakhulu futhi Chama ngibule creator lofethu ukuthi la inenkabi le nazo inkabi uthi ayifiki la uyashayela mfethu so lomzana usophumula ukholise ibindi nezi liyaphela nezi kodwa cha hayi leweshilo bethi basikikile cha ke bonga kakhulu mfethu hayi kuhle kakhulu ukuza eDP e0 DP all white enquthu mama senquthu bagcoba nyawo ngiyabonga kakhulu ningiphathe kahle